amateka akomeye kuba ngiye guhurira nibihangange by'abarundi twubaha no mu Rwanda cyane by'umwihariko Fizzo, Kidumu, Satbi n'abandi benshi cyane nabonye. So ni umugisha ariko by'umwihariko ni experience nini cyane ndashaka kumenya uko music yanjye yigeze yakirwa kuko n'ubwa mbere ngiye kuririmbira hano. Social muri amaze gukora n'abaririmbye bashika kuri babiri b'abarundi nyimba ntihenze. Ni ikihe kintu wabonye ku baririmbyi b'abarundi tigeze bakona ku bandi baririmbyi musanze mukorana mu gihugu bayemo? Nta kidasanzwe ariko by'umwihariko nuko umuziki bawumva umuhanzi w'umurundi yakora umuziki ntago aba papira bro abawukora afite impano ariko akenshi usanga ibintu bigezweho ari abantu baza muri music ariko badafite quality yo gutanga music. So icyo nzi nuko abahanga ari benshi muri iki gihugu. Social muri benshi abarundi sinzi bakumenye kubera Big Farious byari imeze gute kugira ngo ushiye guhura na Big Farious byagenze gute kugira ngo ashiye kukwemerera ko muririmbana mu gihe benshi muri twe tutari tukuzi? Fizzo ndibuka ko yazaga mu Rwanda cyane gukora ibitaramo. So afite management yakoranaga no mu Rwanda yitwa Decent Entertainment. So niyo yaduhuje dukorana indirimbo kandi ndanamushimira cyane kuba yaratumye inaha bamenye izina ryanjye. Nubwo wenda nagize amahirwe yo gukora ibindi bikorwa nyuma bakagenda bimenyaho ariko yagize uruhare runini cyane kuba bamenye izina social mole nahanga. So byari bikomeye cyane bro. Ninkubwira ngo Fizzo ari yoroshya cyane ntago numvaga ko bishoboka kuko ngiye twahuye ngiye gukora indirimbo twarabanje guhura ndi muri show ndi umufana. So urumva ko byari umufana wiwe Yeah, sure. Of course still bro. Okay. Social mulani ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV the #1 channel batana niko batigera bananirwa na n'umusi no kirazira. Social mula turazi yuko maze gukora ibikorwa byinshi ngaha kandi birazwi ariko ikintu cyambere nkeneye kumenya nk'ikibazo cyambere kivuye ku mutananirwa Alvin Gucci mbe social mula n'ubundi uje guhura nibihangange bikomeye cyane ndazi yuko wipanze. The dawn is right man. Ndazi yuko wipanze bro ni biturimo no gufashanya Don niba yarambwiye ati muvandimwe ndagukeneye uzaza hano dukora ibi bintu hari cyabiteye twakoranye project ariko noneho nk'urugero umuntu yitwa Daboje afite projet ya Danger n'umuhanzi witwa Keniso je narayumvishe ndayibatuye rero izabirenze urumva ko niba ndi kumwe na The Don na Keniso ari kumwe na Daboje Fizzo yakoranye na Platini. So ni ibintu byiza cyane turi gufashanya kugira ngo tuzamurane nkuko byahoze bro. Social mula ni Rick Love promoter kuva muri 1x1 TV. Warakoranye na Don Blight ngirana nicyo cyatumye ashobora kuguhitamo novuga ko nka Dikobo yaguhisemo kugirutse muri kino giteramo kandi ndazikujya ndirimbo profile mwakoranye na Don Blight izovuzwa kuri Damus kandi mu joy performing. Mbega promotion yayo yanganye gute cyangwa byagenze gute mu hariya mu gihugu cyane? Akenshi urabona iyo umuhanzi projet yariye project abari yawe. So no kuvuga ngo ukenera abantu bagufasha mu gafashanya ariko by'umwihariko twagerageje bishoboka promotion mu Rwanda indirimbo barayizi ikindi nuko abidasanzwe. Okay. None Dikobo byagenze gute kubwirisho kuguhitamo cyangwa nuko mwakoranye iyo ndirimbo na Don Blight? Dikobo baza ubwenge bro kandi ndanabashimira ko Imana yatumye bamenya bagakunda ibyo nkunda muri make Dikobo nayimenye nyuma yuko menyanye na The Don. Abarundi bitega iki cyangwa surprise yihe uzobazanira tariki 22 bro? Ndashaka kuririmba mana ngiye kuvuga ijambo riba ariko ryari n'iminu karega bro kuri kwimana. Social mura twitege donc abantu benshi bari biteze donc barakwiteze muri concert but bashobora kuvuga uti is the first time cyangwa kangaye sepa je mu Burundi ariko bashaka kumenya hano nka surprise nyine uvuga uti jewe ko nshitse mu Burundi reka nakace ndagakorera ko ngire ko direct nyene urumva ko ntago kabura bro ntago naza mvuye hari yangu nta surprise hari ariko surprise hari ya mbere nuko nishimiye gutaramira no bwa mbere by'umwihariko niyo surprise irenze niba abantu narakoze indirimbo kera mu myaka 8 ishize 7 bakaba bari bazi indirimbo zanjye singira amahirwe kuza ega tuvuga ururimi rumwe nicyo bintu cya mbere binshimisha kuba nshaka kurima indirimbo kuva itangiye kageze irangiye ari ikinyarwanda ukayumva surprise zabari nyinshi ntazagira umuntu bura cyangwa cyerere gatazasanga ari ibyaye. Giteramo nigiki mu mwipfurije mu Burundi kuko muri no bamwe mu bagerageza kwerekana ko ishusho uburundi rifise mu makungu atari ryari ndi benshi bibaza ahubwo ari ishusho nziza cyane. Karibu murakoze manze kwashimira mwebwe aba journalist ingene mwama mwitaho ingenzi kandi mubikora mutima w'urukundo
jambo navugira ngaha nti imisi yose si ngombwa kuhembwa muriko murarikora neza Imana ibahezagire ku vy'ukuri murerekana umutima mwiza wo kwakira abantu babashitsi ingenzi nico nabakundira icya kabiri karibu cyane wumve kuri muhira wumve ko ushitsi wanyu urisanze hama rero social mura dikobo twamumenye kubera Don Brighter twebwe dikobo turabaririmbye mugabo tugomba gukora n'abaririmbyi bisi yose na cyane cyane mugambi wacu dufise wo gutsimbataza umuziki ndundi ntushobora kugera kure tureko turakora n'abandi banyamahanga naco gituma rero Don Bright amaze gutsindira ku gashimwe ka Dikobo Music Award 2022 yaratubwiye ati hari undi muntu twakoranye yitwa Social Mura twakoranye indirimbo nziza cyane shaka kugushira kuri profile maze no kugushira kuri profile ibintu nk'ivyo niho numvise urwo ririmbo turavuga ati ngo ni gwiza kameme hama rero turavuga tuti okay icyo dushaka no kwagura akarere rero twaciye twiyumvira ko nawe twomuzana kugira ngo aze gushigikira mwene wabo bakoranye hanyuma hariho nabandi baririmbyi bakoranye na Don Bright abo muri Tanzania nabo bari ko bari ngaha ariko kubera ko imvo zitandukanye ntivyakunze ko bashika ariko nibaza ko mu bitaramo tuzokorera hagati mu gihugu nabo bazoba bashitse kuri iki ca 2022 ntazoba bahari ariko Dikobo turategekanya gukora ibindi bitaramo nka 2-3 mu gihugu abo bandi rero banyamahanga Kongo na Tanzania turafise abandi bazoba bari kumwe bashobora kuba bari kumwe n'aba bantu bariko barakora ibiteramo hagati mu gihugu intumbero yacu rero ya Dikobo no guteza imbere ugwaruka no guteza imbere inyigisho indero n'inyigisho mu gwaruka ariko kandi kugira ngo dushikirwe gwaruka twifuza nuko tubicisha mu mpano zitandukanye utugenegene umuziki n'ibindi naco gituma rero twiyumviye gukora ico gikorwa nico gituma rero nshimiye Social Mura kuba ari ngaha nshimiye n'abandi baririmbyi bariko baraza vuye mu bihugu bitandukanye zo bari ngaha no kuvyumva rero yuko nimba tugomba guteza imbere umuziki w'u Burundi ntitwiyugarira ko turugurura ntitwugara tuvuge ngo turugaye ngo dukore abarundi gusa aho ntaco twa turiko turakora nico gituma muravye abaririmbyi bawe rangiranwa ku isi bagiye barakorana n'abandi baririmbyi b'ibihugu bitandukanye ku isi bisigura ngo rero Don Bright no muririmbyi yatsindaga hashimwe muri Amerika yakoranye n'abaririmbyi benshi afise abaririmbyi benshi bamaze gukorana mu bihugu bitandukanye tugomba rero ko ubwo bumwe tubukomeza kugira ngo ejo twakora ikintu muri Etats-Unis abo bantu bose tuvuga abarundi tubaze bari korakorera ngaha mu bihugu bitandukanye vya East Africa dukora igiteramo c'agakura categuwe na Dikobo hamwe ndababwira nti umuziki w'u Burundi tuvyaza umusaruro nuko bizogenda kuko tuvuze ngo n'abarundi gusa dutargetinga ntaho twoshika tugomba reko dutargetinga abakongomani abanyarwanda abatanzania kugira ngo abakunda izo ndirimbo z'abarundi canka abashigikira bagira abafana mu karere kw'isi yose niyo ntumbero rero yatumye dukora ico gikorwa nkabashimiye rero abantu bose bariko baradufasha muri kino gikorwa n'abadushigikiye na cyane cyane wewe washimye kuza ukagamburuka mu bihe nk'ibi bitaba vyoroshe ukavuga uti turaje kwifatanya namwe Imana ibahezagire rero karibu muri Sanze ibisigaye tuzosubira kwa gatanu utaravyumva navyumva ejo ni conference muzoze gitumbere gatoyi kuri mwebwe cyo kimwe no kuri social media mwebwe nka Dikobo murafise umugambi wuko ugomba guconnecta abaririmbyi bagakora cyo kimwe n'abaririmbyi bari hano muhira navuga nkuko bateguye babivuga Burundi n'u Rwanda sinovuga ngo baravukana ahubwo n'amahasi Kindundi iri kuzamuka kandi nibyo byiza twifuza ko music yacu iba ikintu kinini kuko urabona nkuko duhuje ururimi rumwe iyo duhuje noneho n'izo mbaraga n'ibitaramo tukabikora public iriyongera akazi kariyongera ni ukuvuga ngo abahanzi b'abarundi baza mu Rwanda n'abanyarwanda bakaza so ni ibintu byiza cyane kandi binini nashyigikira nanjye ko byakomeza kandi nkashimira Dikobo nkashimira namwe itangazamakuru kuba mufite uruhare rukomeye cyane kuko natwe dufite intambara ikomeye cyane natwe ntago turageraho twifuza dufite intambara nyinshi dushaka gupushinga kugira ngo music nyarwanda igere ku rwego itariho right now so ndizera ko tuzashyigikirana kandi bikagenda neza twese byanka bikunze abaririmbyi bumviriza cyane numviriza fizzo numviriza satbi numviriza double j numviriza kiriku numva d1 numva ni benshi bro